Ibaruwa MRD yandikiye Minisitiri w'Intebe w'Ububiligi ivuga ko Abanyarwanda bitandukanyije n'icyemezo cya Paul Kagame cyo guca umubano n'Ububiligi. Kuri Bwana Barte do Wever, Minisitiri w'Intebe w'Ubwami bw'Ububiligi, 16 $1 igihumbi i Bruxelles mu Bubiligi. Impamvu Abanyarwanda batavuga rumwe na leta bitandukanyije n'ubutegetsi bwa Kigali kandi barashimangira ubufatanye bw'amateka maremare bubahuza n'igihugu cy'Ububiligi, bakaba biyemeje gukomeza kwimakaza uwo mubano mwiza. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, Muvoma ya Rubanda Iharanira Repubulika na Demokarasi mu Rwanda MRD ikaba ihuriwemo abafite amatwara ya Repubulika na Demokarasi batavuga rumwe n'ubutegetsi, izinduwe no kubagaragariza impungenge itewe n'iterabwoba rihoraho Paul Kagame ari gushyira ku gihugu cy'Ububiligi. Ibyo byemezo bigayitse byinjira mu mugambi muremure w'iterabwoba Kagame ashyira ku bihugu cyangwa imiryango yose igaragaza gushakira u Rwanda ibisubizo binyuze mu mahoro binyuranyije n'intambara Kagame adahwema gukongeza no gutiza umurindi mu karere kose k'ibiyaga bigari bya Afurika. Kuwa 16 Werurwe 2025 mu mbwirwaruhame yavugiye imbere y'intoranywa yari yahurije Kigali muri Beka Arena, Paul Kagame yongeye kuvuga amagambo yo kwishongora no kwibasira igihugu cy'Ububiligi ndetse n'ibindi bihugu agaya imitegekere yabyo, dore ko yumva ko ari we mutegetsi wenyine w'ikirangirire byahebyo kajya. Iyo mbwirwaruhame yinjiye mu bikorwa bye byo gutera ubwoba, gukanga, yikangata, yikunguta kandi yishongora imbere y'abamwumva nk'uko asanzwe abigenza mu magambo ye. Ibi bikaba bituruka ko abantu bose bamaze kumuca amazi no kugenda bamuha akato mu rwego mpuzamahanga. Kuwa 17 Werurwe 2025 u Rwanda Paul Kagame rwafashe icyemezo gihubukiyeho kandi kigayitse cyo guhagarika umubano n'igihugu cy'Ububiligi. Iki cyemezo cyerekana none ko ubutegetsi bwa Kigali butabanje gupima ingaruka icyo cyemezo kizagira ku buzima bw'abaturage b'u Rwanda, dore ko baba batanabanje kubagisha inama cyangwa kubamenyesha bibituraho hejuru kandi rero bazagiraho ingaruka zikomeye. Mu myaka isaga 30 ishize u Rwanda ruyobowe na FPR Inkotanyi, ishyaka rirangwa no kutubahiriza amategeko mpuzamahanga n'amahame y'ubusugire bw'ibindi bihugu. Paul Kagame yakoresheje uburyo bwa kinyamaswa kugira ngo ashimangire ubutegetsi bwe, aho birangiriwe abatavuga rumwe nawe cyangwa abadashaka arigisa abantu, abandi akabatera ubwoba, hejuru y'ibyo bagatanga amakuru yuzuye ibinyoma. Ubu buryo bwo gutegekesha igitugu kirengeje urugero byatumye u Rwanda aruhindura nk'akarima ke bwite, aho kora icyo ashaka akica agakiza. Abanyarwanda bakaba bakoreshwa nk'ibimashini bibereyeho gukorera Kagame w'ubwe n'umuryango we nk'uko byahozeho ku ngoma y'abasekuruza be b'ibwami. Icyemezo cyafashwe n'uruhande rumwe cyo guhagarika ubufatanye n'ubutwererane n'igihugu cy'Ububiligi cyerekana isura nyayo y'iyo ngoma y'igitugu. Umuyobozi ushyira mu gaciro kandi utekereza abaturage ashinzwe yashoboraga kubanza gupima ingaruka zikomeye icyo cyemezo kizagira mu nzego z'ubuzima, uburezi n'ubukungu muri rusange. Ariko Paul Kagame ashyigikiwe n'abamukingira ikibaba, azi ko ubwe nta ngaruka bizamugiraho, ahubwo ikiguzi cyose n'umusaraba yose izakorerwa abaturage b'inzirakarengane b'u Rwanda batanazi iyo biva n'iyo bijya. Nubwo ariko hagaragara iyi mishamirano, twebwe abaturage b'u Rwanda turagira ngo tubagaragarize umutima ushima ibyiza twagejejweho n'igihugu cy'Ububiligi. Amateka duhuriyeho abitsa ubukungu bwinshi kandi arenze kure ibyifuzo by'umuntu umwe uharanira inyungu ze bwite. Ntabwo twakwibagirwa uruhare Ububiligi bwagize mu iterambere ry'u Rwanda, cyane cyane mu nzego z'ubuzima, uburezi no guteza imbere ubukungu. Dufashe kandi umwanya wo kunamira abasirikare b'Ababiligi baguye mu Rwanda bari mu butumwa bwa Loni bwo kubahiriza no kugarura amahoro bazize abanzi b'amahoro. Kuva mu myaka ishize bigaragara ko FPR irimo kugerageza kwandika amateka mashya ashaka kwirengagiza no kwibagiza ibyabayeho mbere yaho, bagashaka gupfobya ibyakozwe n'Ababiligi bose kugira ngo bibafashe kwimakaza inyungu zabo za politike no gushimangira ubutegetsi bwa Paul Kagame n'abambari be nk'aho ari bo Abanyarwanda bakesha byose. Twebwe Abanyarwanda twamaganiye kure ubwo buriganya, turahamagarira Ububiligi n'umuryango mpuzamahanga kwakira uyu murongo n'ibyifuzo by'abaturage b'u Rwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali.
Tuributsa ko abaturage b'imbere mu gihugu babayeho mu buzima bw'iterabwoba, aho babaho nta bwisanzure na buke bafite, nta bw'inyagamburiro, n'abari mu mahanga nabo bakabaho bahigwa nk'uko inzego z'ubutasi z'igihugu cy'Ububiligi zigeze kubaburira. Turahamagarira kandi igihugu cy'Ububiligi ndetse n'abandi bafatanyabikorwa gushyigikira ibikorwa byose bigamije gushyira iherezo kuri iyi ngoma y'igitugu no kugarura ubutegetsi bushingiye kuri Repubulika na Demokarasi isesuye mu Rwanda. Inzibacyuho ya demokarasi yazanira abaturarwanda ubwisanzure kandi ikaba umusingi w'amahoro arambye mu karere k'ibiyaga binini bya Afurika. Turangije twizeza abaturage b'Ububiligi, umuryango mpuzamahanga n'ibihugu byo mu karere kacu ko twiteguye rwose kubasangiza indi myumvire y'ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi nyayo. Twiteguye gufatanya n'abantu bose bafite umutima mwiza mu bwubahane hagamijwe inyungu z'abaturage muri rusange. Mu kwizera ahazaza huzuye icyizere n'ubwisanzure bw'abaturage, turashimira nyakubahwa Minisitiri w'Intebe uburyo bwiza muzakirana ibyifuzo byacu. Revera Christine Korimani, umuyobozi wa MRD ya Rubanda. Bimenyeshejwe Ministre Maxime Prévost, Ministre w'Ububanyi n'Amahanga mu Bubiligi. Abayobozi b'amashyaka mu Bubiligi, Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'i Buraya, Komisiyo y'Akanama k'Umutekano ka Loni, Umukuru w'Igihugu cya Kongo, Umukuru w'Igihugu cy'u Burundi,